Amen. Siyabonga bazalwane. I'm sorry, I don't know ukuthi wendekani nge-network, kodwa live laNkulunkulu litawubuda lifinyelele kubantu baNkulunkulu ngemandla. So Johana ubhala akusimnanzi ntsawo, ubhala tinto timelene nempilo yebuKristu, kodwa na ubhala lesambulo le. Uthi Johana, ngelilanga lenkosi ngangikumoya. It might be a Sabbath day or a Sunday worship or in a prayer intercession, whatever, or in a praise and worship. Uthi ngangisenkosini ngelilanga lenkosi ngangikumoya. Tinhlupheko tikhona, tonke tinto tikhona, usendzaweni engasimnanzi, kodwa uyangena umoya. Uthi Johana, ngangikumoya ngalelilanga lenkosi. Akusho ukuthi kunetinto lokufuna tikhweshe ngaphambi kwento khona kungena umoya. Singena umoya tinto tikhona. Now uthi kulelilanga leli weva livi ngalelilanga lenkosi, verse 10. Ngelilanga lenkosi ngangikumoya, ngase ngiva emva kwami livi lelikhulu shangathi leli xilongo. Uliva ngelilanga lenkosi, uliva ngelilanga lenkosi. Uma ngabe kulilanga lenkosi lekukhonta inkosi, kulilanga laNkulunkulu, kumqoko kwekuthi ukukhalele uliva naleli phimbo laNkulunkulu, ngoba lilanga lakhe. Akungabi ilanga lakhe ungabasaliva livi lakhe. Uthi ke Johane weva lelivi lelikhulu ingathi lelixilongo, laza lithi bhala lokho lokubonako, bese uthumela emabandleni lasikhombisa ayabalwa ko-Efesu, Smyrna, Pergamu, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Bhalele lawo mabandla lasikhombisa. Kuba ke netikulumiswana leli lawo mabandla langa lasikhombisa, shothi kodwa Johana nje akabhalele wona kuphela. Number 1, angathi lo munye kwabhalelwa lamabandla langa ngoba bekunetinkinga betifuna ku-addresswa lamabandla. Number 2, angathi abhalelwa lamabandla langa because in a secular set-up administration bewungona mabandla bekenda i-administration. Number 3, lo munye athi lamabandla langa was representing lebekwenteka kulamanye emabandla. But lengifuna ukuthi ngigqile kuwo kakhulu kwekuthi kuthiwa asikhombisa lamabandla. Inombolo lethi 7 isho kuphelela, completeness, isho kugcwaliswa, i-fulfillment. Labanye bangasho bathi inombolo yobuNkulunkulu, yes or no. Ngithi yes because it's a divine number, but no because even if it's a divine number, but it could also mean something like negatively divine. Uma ngabe ufunda ngalesilo lesinetimpondo letin7 la kwakuhleli khona loya wesifazane, ngabe shothi uNkulunkulu loyo. So asimene nje ukuthi inombolo le divine, inombolo lesho kugcwaliseka, inombolo lesho phelele. Look at these 7 churches, mina ngekwakwami, were the churches that had administration to the whole region or emhlabeni. Kwakude bekwenteka kulamanye amabandla bongeke uze ukuthole kumeleleke kulamabandla lana labalwako lam7. Thina lapha Kangwane sine diocese linye la eSwatini. Kule diocese linye sine ma-regions lam3. Sine Eastern Archdeaconry, Western Archdeaconry, and Cathedral Archdeaconry. Natwa bhalela emabandla
onke elibandla lesheshe kangwane utobhalela these 3 archdeaconry bese la ngaphansi kwalama archdeaconry kunema parishes lamanene nema branches lamanene, but the diocese is one. So lana siyabona ukuthi lo mbiko noma the message was covering a great area lebe inetiyondla labanene. Lokho in short lana John ubhalela emabandla onke uthi ngase ngiyaguquka ngentela ukuthi ngibone lona bekakhuluma uthi into lengayibona lapho nangiguquka ngabona tibane tegolide letisikhombisa. Ithi ke emkhathini wato kwakukhona lebekafana nendvodzana yemuntu, but ngathi ngiyaguquka ngifuna kubona lo lokhuluma wabona tibane letisikhombisa. Yini letibane letisikhombisa? These 7 lamps could also possibly mean baholi balamabandla lekukhulunywa ngawo. Lapha kuthathelwa le etempelini kwakunale bengingaphatha into okujengisa la kwakuna le nakuzana le holder yayibese iyodwa iyomila this ufakwe emakhandlela abe 7 emane senteliba ligama labo ngitabuya nalo kusasa uphathe kona kukunye kuphethe 7 wemakhandlela kwakukhayiswa lamakhandlela akhanya kubese ke umpriest aye njalo ayotrima ukuthi aqale kukhanya phinde ethe amafutha kuhlale kukhanya njalo etempelini. Lokho ukuthi umpriest was there to monitor lo msebenzi. Uthi ke ngabona tibane letisikhombisa time titegolide. Uthi emkhathini wato kwakukhona labefanana nendvodzana yemuntu embethe umjiva lomudze abophe ngembhenso wegolide esifubeni sakhe. Ngubani lo? Ngumpriest. Sengisho ukuthi umpriest bekaya ayohlola njalo afika titrime atende tivuthe. Kodwa lapha Johana ubona bani? Ubona umpriest lomkhulu lo nguKristu Jesu luqobo lwakhe uhamba phakathi kwalaba labangibona kufanele ukuthi bahlale njalo bavutha njalo abatrima akhweshisa lokungasiko akhweshisa lokutawenda kuvutha kungasavuthi kahle kulethe intuthu. Jesu uphakathi kwebandla lakhe uhamba phakathi kwethi 70 dakhe wendela ukuthi atoletha ukuthi kuhlale njalo kuhlinekile into yakhe Jesu ihlale iclean. Lokho Johana ukuthatha kuDaniel chapter 7 verse 13 lokho lakhuluma ngabo kwendvodzana yemuntu chapter 7 verse 13 and 14 uthi embonweni wami wasebusuku ngabona embi kwami kwakume umuntu labe njengendvodzana yemuntu abehla ngemafu ezulwini asezulwini wasondela ulophila phakathi naphakathi waholeleka ebukhoneni bakhe wanikwa emandla ekubusa nenkazimulo nebukhosi bonke abantu netive nebantu batho tonke tilwimi bakhothama kuye bamkhonza. Kubusa kwakhe ukubusa kwaphakade naphakade lokungasoze kwaphela nembuso wakhe ngulowo longasoze waqedwa. Ngithi teke itolo Zachariah chapter 12 verse 10 uyakhuluma naye ngalokho wabona emehlo nalabo labamgwaza nabo babona. So ke Johana lapha uyamkhaza ukuthi wembethe impahla letinzi lokho ukuthi akayi kuyohlabula akayi kuyokwakha imigwaqo akayi kuyokwenda kodwa lo msebenzi lekade wenda is a priestly duty la esifubeni sakhe utibophe ngembheso libhande utibophe ngalo
lihlotshisiwe ngendlela ehlotshiswa ngayo ngekwegolide uyahamba wenda umsebenzi webupriest tingubo tebupriest so uyamchaza ke lapha uverse 14 uthi inhloko netinwele takhe kwakumhlophe njengetiboya temvu kumhlophe njengangogwane nemehlo akhe afanana nelilanga afanana nelilanga lemlilo uyamchaza uqala sochaza imjiva yakhe sabona ukuthi uchaza umpriest ngekwes Old Testament uyabuya uchaza tinwele takhe letimhlophe uyabona kunamuhla bantu abafuni ukuba netinwele letimhlophe bakhanda ebafakile ngoba abafuna abantu baphepheshwane but lana letinwele letimhlophe one that display wisdom, number 2 respect, number 3 honor. Lo bekahamba la bekatshengisa ukuthi ungisonhlakanipho umuntu lo deserve ukuhlonishwa neniketwa imbeko lesethu and lokhu kungema signs lekafuna atholakale kulapho labahlala naye ukuthi banalenhlakanipho yakhe banalobudzala bakhe kuchazwa inhloko yakhe nebumhlophe lokusho iglory kusho inkathimulo lobumhlophe lokubekwa la kuyo kusho inkathimulo lithi ke livla uNkulunkulu naliqhubeka lithi emehlo akhe bekafanana nemalanga emlilo lokusho ukuthi nakufananiswa umlilo kusho ukuthi there was judgment bekathi nakabuka ubonesha ngathi tono takho tonke lotentile disebalene nakake wakubuka nje ngemehlo akhe emehlo akhe bekathi nakabuka la mehlweni akhe wena utibone tonke tinto letimbi longito lokusho ukuthi mangabe usebukhoneni baNkulunkulu wabhekana nebuso bakhe kukhona tinto lototibona ngawe hayi nalomunye umuntu. Once you are in the presence of the Lord, you will notice you and your action, your behavior, your attitude. Uthi Isaiah ngambona ngakhala ngoba mina ngangingolile ngathi awu mina ngisoni. Uma ngabe ufika ebukhoneni baNkulunkulu wabona lokunye kubi balomunye umuntu, you must think you have come to the devil's arena. Wafika la kuNkulunkulu khona utibona wena buhle nebubi bakho. Uyaqhubeka lapha uthi livi lakhe lalifanana nekuthuma kwemanti lamanyende. La nakakhuluma kwakuvakala ukuthi John was now 80-90 years old. Bekamathi Jesu kodwa lokhu lakufa ngalela la lelivi belingafanani naleli bekalathi. Nelusuku lwenkosi Johana nakembulelwa letinto wabona weva tinto latingasifamilia. Livi lakhe laliduma lalinjengekhala kwelixilongo lelikhulu likhala kamathini. Angifuni ke kwenza kakhulu siyathi emanti emabhudlo akhala kanjani kubanjani uba khona nokwesaba bekhona ne-excitement yokufuna ukubuka ukuthi kwentekani, but at the same time uyathi ukuthi yindzawo lena lengasisafe kahle hle uma ngabe kanjalo nje. Esandleni sakhe sangasekudla abephethe tinganyeti letisikhombisa, emlonyeni wakhe uphuma inkemba leyayikhalipha tinhlangothi totimbili, buso bakhe bumengetela njengelitshe njengelilangabi emini. Kukhona into lengishile la tinyaweni takhe tiphi la ngoba befanele ukuthi ngifike naze tinyaweni takhe. Yes, tinyawo takhe tathi fanana nelithusi lelilolongwe laqoliswa ngemlilo. Tinyawo takhe lokusho ukuthi lithusi insimbi noma thulusi lelendlule emlilweni lomkhulu
lelingashi kalula malihlangana nanoma namiphi imililo. Lana kuthiwa lo muntu lona uassociated nekuhlupheka okukhulu, kuhlupheka akusamthikabethi ngalamanye amagama. Sekuyabuya lapha kuthiwa esandleni sakhe sangasekudla letinkanyeti asenge ngithi bazalwane timele bahole. Ungangishaya timele bahole ukhanya kwethu sithile baKristu kusesandleni sakhe. And wonke umuntu lo ngikristu lo ngibona usesandleni saNkulunkulu, sandleni saJesu. Uma ngabe unezinkinga naye mikise kulo Jesu leka la sandleni sakhe. Uthi la mlonyeni wakhe bekuphuma inkemba, lokusho ukuthi livi lakhe liletha kwehlulela. Malikhuluma alisishili inqephethisa lelakhe livi, linganqephethisa lami kumbe nasendihumusha nasenja, kodwa kuye nalithi nje lokhu lisho lokho liqedile. Lithi ke kwakuphuma i-divider ukuthi is either or hayi ukuthi usemkhathini. Athi buso bakhe bebumengetela njengelilanga emini, lokusho ukuthi bekangabhekeki. Jesu akabhekeki. Mawuthi uyambheka kunengi lokwendekako, tinto lobondibuka nyalo nje nalilanga phumile liyakhanyela ngaphandle. Na ungakubukele lapho bese uyabuya kulimala lamehlo ekubukeni tinto letinye talomhlaba. Uyawadestroya emehlo akho, abuka lilanga. Ungumuntu ungasilo lukhozi ayalimala emehlo akho. Kodwa lukhozi lwabuka lilanga emehlo alo ayachacha. Now kungasho ukuthi thina uma ngabe sesike sabuka Jesu, sabona Jesu, kunetinto talomhlaba that would make no sense. Okanye njengelikhozi kunetinto lesithathu nasike sabuka Jesu, tinto talomhlaba sithi nasitibuka sibe sesiyaphesiva lokungane lokufihlakele noma lento ingadiveta inhle kanjani, kodwa kukhona lesitawubona thina lokufihlakele ngale. Ngicela ugcina lapho. Let us pray. Wethembekile Nkosi nasekuseni sosendele Nkosi na inkonzo lesiphuma kuyo, sibusisele yona Nkosi, usiqhubele yona. Siyathandaza baba egameni lika Jesu kuthi nakukhona Nkosi lapha sekuhluphekene abantu ukuthi banesabelo njengaJohane, nakukhona lapha badivele ebukhosini abantu nabo ukuthi banesabelo njengaJohane, nakukhona Nkosi labanye labaqiniselako kungasimnandi labakhona khona nabo futhi abantu ukuthi banesabelo. Nkosi siside ukuthi siqonde indlela yekholo, singayikhulumi Nkosi kwangazuthi indlela yekholo yekudlala uju kuphela, kodwa ngosathi ukuthi nemlilo netinhlupheko lona bekemile bekathi inyawo takhe tifanana netelithusi lesho ukuthi wendlule emililweni walolongwa. Nkosi sita libandla lakho, siside noma siyagula, noma sisethe emajele, noma sisekwe esweleni, noma siphina la sikhona khona, siside Nkosi emehlo ethu avulekele kuwe ngaKristu Jesu Nkosi manje naphakade. Amen. Babe lolungile sibongile egameni lika Jesu, sibonga